Vratio si se. Protjeran sam na godinu dana. Da te žandari ne dovedu, otac te ne bi ni vidio. Izdajnički sin opet je došao. Udovac. Ima kćer, studenticu. Nikad je nema kod kuće. U toj vodi! Vi... Rig? Ne. Bez jak. Koleža. Ne, bez jak. Bez jak. Koji si ti klinac? Nakon nemamo djece. Ti si nam sve. Odmah sam znao da ćeš nam pobrati Mejru. Kako vidim, vi ste proleter koji ne unosi ništa u ovaj dom. A erotska inteligencija, gospodine?